sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Efren. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kunada ano may saka kano apan nakabagi ti lintag, automatic nga adu ti babaim. In short, babaero ka, kas kadaman loloko. Ngam iti nakistoryaan ita baliktad. Nuapay anakonak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Okay kayo lang ka di, sir? Ha? Ako? Okay lang, what, miss? Agmamisa ka lang ka di? Wano, ador orayan nyo. Kinapod no na. Orayag tibos ko. At ang amin meeting nga inatindaran na nga si Biglaan ito eh. Okay. Sige, sir. Panawan kayo pa dito eh. Asikasok pa yung amin dagiti daddo mga customer. Mabit lang, miss. Ada ka di ba kayo, sir? Agtugaw ka pa, please. Okay. Itay tapay nagsarsarita. Ngam di tapay gayam na kapagamam mo. Ay, wala niya. Anya ngay mo ti madaydayawan mo, ading. Jackie. Siya ni Jackie, sir. Wow. Nagpintas mo't tananagang. Kasmat langit ti kinapintas mo. Thank you, sir. Siya gayam ni Efren. Uray din akong awagan iti sir. Efren, kunam latakan niya akon. Okay. Aywan gayam. Amangan na adaan mong hotel nga sidag dito eh, Jackie. Hotel po nam, sir? Juan, kayat kong aminan tiya kinana. Kayat kong timaturok. Okay. Kung naklakit din no i-hotel na kadagos. Ha? Saan ba ta? Sana kakaskarag iti dumarita niya. Joke. Adumat kit diti hotel nga sidag dito, sir. Efren, kanak ko ma. No kaya't mo akat itulod ka pa eh. Ha? Nakasingsingpot ka mo ten, nagpay sungay tulod na, Jackie. Siyempre mat, o anya, kaya't mo ta itulod kan iti hotel apagturugan niyo. Sige man nga rod, tare. Nasladyak mo ten kabalan. Talaga makaturturog ako. Agyaman ako na, Jackie. Jackie? Kaya't ka di asawan na ito, yung ganda na pasamak ka na kami, tirabi. Andiyan na ito yung naramit ko. Kasta na iti bartag ko ni tirabi. Ni Master ti umawawag. Hello, Master. Sa tinutayan mo, Efren. Ha? Kwa, sir. Itirabi ka palang awawagan. Ngamli ka mat sumungsungbat. May maglagan, tadla nang itulog kanyar diti balay. Pasensya kayon, sir. Medyo nasobra nga minti, minom. Isara jay. Naimas kumatang tinaturog. Okay. Sa paam lang arudan di sumreg, tadamanin paparanta. Ag itatantonin di presinto. Bye. Sige, sir. Bye. Oh, Efren, naimbag man ta nakapasyar ka manan dito'y bar? Wala. Oh, anya nga iti order mo? Whiskey ka di manan? Ha? Kwa, saan? Diyak pala nga binubita, Jackie.
Okay. Oh, Jackie, mabalinta ka dito ang sarita. May papanitian niya, Efren. May papan ka data. Nuti ko nam apagsaritaan ta, kat ti may papan itinapasama ka data idinaudi nga imay ka. Di kagdanag, taawanan day kay kanya. Ha? Noan yaman tinapasama ka data idi, aging galaangan ijay day jay. Mabalinta ka din, Arman. Ah? Siya? Arman na ko nam, Efren. Juan, Among ka di, numanon alalaki tinangibaga itikas na kanya. sa anak akas ka na ko ata. Amok atak dirante saok. May sakaapan na kabagi tilintag, Efren. Amok dagitan niya style. Sa anak ka mang rabrabak, Jackie. No kayat mo, agkasartan. Kasar ko na. Juan, Tap na ibagakan ka. Awan iti bokabularyo ti kasar-kasar. anya. Kan may sakapan na kabagi tilintag kunak manan. Saan ang maibagay kanyak ti kaskan ka? Ikarik adikan to pulos lakwan. Ayatan kan ipatig ka itinalablabas pa nga di panagayat ko iti bagik. Basta umanugot ka iti kayat ko, Jackie. Nagadumat tanto'y inorder mo ang makan, Efren. Siyempre amo mo. Diyak makapangpangan iti kasto ka ima sa makmakan no naka-duty ak. Iso nga ipapas ko ti mga nita. Okay. O ala, mangantang rudan. O, anya ti kayat mo asidaan. Kayat ko amin, honey. O sige, kargaak nga rod iti saggabas iti plato. Iti kasta, maramanam amin aputahe. Wala. Picture taman kit di. Tadamat i-post ko. Tadi, puro mat share kada iti timeline ko. Agposak mamat iti may papaniti love life ko. Ay, ko, madamdaman to nani. Mapanaklabit iti restroom. Okay, parta ka mga rod ata na mabisin akon. Anya ngay dagitaginat gatang mo, Efren. Gimata nga kit tinatangkan prutas, honey. Mayat dagiti amakmakan ta na sustansya. Efren, Oh, anya da dya, honey. Anda ka di ibagam? masikugak. Agpaiso. Wen, Oh, nakasta. Agbalinak ton nga ama. Yes! Yay! Itatamasi ko kan. Naskan lang nga rod nga kalaysatan, Jackie. saan, Efren? Ha? Apay? Ay, kwa, gastos lang ang data. Amumot ang masakit ti amak. Kasapulan na ita ti kwarta. Nang runakit masapul ang maopera. Kan may isa, di mo't imbaga kun ang masikugak. Sigurado ang masapul kung tumat ti kwarta pagpa-check up ko. No may papan itisikog mo, awan pagdanagam. Ngamin, insaga na akong na abanag. Manoaya ti kasapulan para ti panagpaopera ni tatang mo. Dakkel agad Di kagdanag. Tumulong ak iti magastos. Agpaiso, Wen, pamilyam na ijay, iso a pamilyak matan. Ikarik nga aramidag amin na kabalak tapno makatulong ak. Nang runa ita, taadan anak ta, Jackie. Ay na, naimbagman ta na lagip na kami mat ngayon may pinasyariho. Ay, siyempre, ba't ama ma? O kat, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, mat mama. Aywan kanyang. Nagawid agtad da umay ko ibaga ka na kayo. Anya day tayo. Masikugan ni Jackie. No kasta, adan to na po ko. Ketwa na, mama. Apay ngay nga rod, adi mo matintugot ni Jackie. Iti kasta maamamok matan, dagbali na manugang ko. Bayan nyo, tenton sumarunong agawid ak. Itugot kon to ni Jackie, mama. Ay katwan na. Apay no agkalay sa kayon. Iti kasta, agbalin matan aligal, ti panagden tayo. Iso matibagbaga ka ni Jackie, mama. Ang jakman na mo. Di na pa'y kanumat ngamin kayat di pa ikalay sa. Tapay kanumot ngay.
Ado kanupay ti kayat na nga ramidan ni tibiyag na, mama. Kasano da ito yun, Efren? Parikot ko na sa dino ti pangalak, iti kwarta nga ipawit ko iti probinsya. Numabalbalin, di kaya ti may stress. Ang madanagan akmat nga miniti ama. Wala. Di ka nagsangit, honey. Atoy, oh. Ah? Ay, saan, Efren? Di mo itad kanyak ti ATM mo. Awan kan bangak iti daita. Di mo't imbagak idin kan ka. Ano anya ti kukwak? Kukwam moten. Ha? Sigurado ka? Wen. Anya ka di. Sikan ti makaamo amang ni budget ito deta, honey, ha? Italekon kan ka ti amin. Amok namin kat nga iso ti may sa paglaingam. Ah? Ano, Efren, nakababain man. Awan rumba nga pagpainam. Ngamin, agasawa tamoten, saan ka di? Efren, Kan may sa, no naka-duty up, awan ikastak nga ag-withdraw. Isa si kanti makaamo, Jackie. Hello, honey. Kumusta ka? Okay lang, matani. Sika, kumusta ti trabaho? Okay lang. Apay kayang may tamlang nga sungbatan ti awag ko. Pasensya kan, Efren. Kalaat ngamin ti panagawid ko iti balay. Imawag ngamin ni Nanang. Sapsapulin nak ni Tatang. Iso anagawid ak biit. Kinapudno na. At naak pa'y laang iti biyahe nga agsubli iti syudad. Ah, kasta ka di? Oo, nani. O sige, agan-anad ka, honey. Awagan nagto apama na makaawid ka iti balay. Uwan, sige ta iturog ko pa'y man. Napuyatan na kamin anang bantay kin ni Tatang. Awagan ka adagos, apaman ang makaawid ak. O sige, honey. Bye. I love you. Una nang. Di kay kadiagdanag, ta saan to ang makadlaw ni Efren? Sigurado mlaang, Jakay. Un ko naklang aruden. Danag yun aya. Di kag sigurado, Jakay. Laglagi pa pulis ti nakilib ina. Pulis ngagpaiso. Nung kasla naglakamot alukwan. Masapul apulido ti trabaho. Tapno nalinis ti record. Kitno kasano kalinis ti record. Isumot ko mati kinadakil ti maurnong tayo. Ay, wuta! Angam nay, dubliam ti panagandad mo. Iti kasta, awan ti agbalin a parikot. Saan a mabalay na maamuan na apiki ti sikog mo. Kang runani ti amin, saan na mabalay na maamuan ni Efren nga adan asawa. Un ko naklang aruden. Danag yun aya. Sino ti kasarbarita mit ti cellphone mo, Ah? Ay, ko, ninananghani. Oh, apay. Anda ka di parikot? Ah, ay, kuhani. Naibos ka nung arod man ang tiagas ni Tatang. Saan lang aday ta? Naibos pa yan ti allowance ti kabsat ko. Ay kat ag-withdraw ka iti ipawit mo, honey. Ay, nahagyaman ako na honey. Mabainak ko man amang ibagakan ka. Ang awan mat ngamin daduma apang ibagaak. Anya ka lakit din aya. Asino kumapay nga ti sabali amang tulong ken ka no sana siya nga asawa. Ba nag-apagyam-yamanak unay, Efren. Awanan yaman na, Jackie. Amumbet nga aramidek amin. Basta para ken ka. Hello, ading ko. Anya di ko na ni mamang ibagam kanyak. Hello, Manong. Dumawatak ko maiti kwartam. At amin field trip mi inton umay alawas. Kat kurang tinted ni mama akwarta. Umay mo ala ni ti balay. Wano, isend ko lang iti bank account mo. I-transfer mo latan iti bank account ko, Manong. Tapno saan akon ama pandita balayo. O sige, isend mo nga ron ti bank account mo. Ta i-transfer ko inton madamdama. Sige, Manong. Kat agyamanak, ha? Awanan yaman na ading ko. Basta igad mo ti agadal, ha? Iti kasta. Aggraduar ka matakas kanyak. Wan, Manong. Isin mo tulat tangarudan ti bank account mo, ha? Baliwan tan tumanan ti agsarita. Tani, addan ti boss ko. Agsubli kami ni Presento.
Mas daawak man itinobya ni Manong Efren, mama. Tanya kumamat nga iti pakasinta awam, Lilian iha. Nadlaw ko, akasla di na kayat ti mapicturan. Aya, jakmat nadnadlaw day ta iha. Saan laang aday ta, mama? Nadlaw ko pa'y akasla di na unay kayat ti adu a tao. Agpupupok mat iti silid da. Saan unay arumrumwar? Day chay. Ti ko na ni manong mo, managbabayin ka nung amin ni Chucky. Iso adi na unay kayat ti makakitkita iti adu at tao. Kasla introvert jay ko na iti. Kasta nga tanga agpayso? Ha? Adya ti kayat mo asawan, Lilian? Ay ko ha. Awan matkid di, mama. Normal laang siguro. Tadamok laang amakita ni Manang Jackie. Ang mga nuinton bumaybayag kat maamamok tumat laang iti husto. Wala. Mamati ak ngagbalin kayon tumitla ang anasingad, Lilian iha. Jackie, honey! Yahoo! Adaron! Honey, sa dinutayan mo! Awan mo ti asawak ni Disalas. Amangan no dahi ti silid mi. Kitakman. Kung naktupay kat nga dalang dito silid mi. Naimas ti turog na. Nay, manya na chay. Kasla adag vibrate. Kitakman. Tiwat gayam cellphone ni Jackie. Nagado ang missed call. Dapat text. Basta. Kailiw ka una yan. Iso nga agawid ka kuman. Diyos ko. Anya ti kayat asawon na ito eh. Apeng gamot ti cellphone ko, Efren. Iyag mo day ta. Pudno ka dito text na nabasak, Jackie. Ha? Text nga niya, Efren. Pudno ka di nga dan asawam, ha? Ha? Asawam at asasawam. Awa na niya. Mga no sa bali lang ang tinagawatam itinabasam. Sino nga rin tinag-text ka? Ha? Ay, kasto yung amin, Efren. Kasta, luklok kwenak lang, kasta ka di. Sana niya. Diyak to pulos aramidan ti kastakan ka, Efren. Promise. Anya nga rin ti kahit asawon na itinabasak. Relax, okay? Tinasaya at agtugaw ka. Agkalma ka kumalaang, Efren. Denggenak, okay? Relax. Laglagi pom kumaakanayon adi kan to pulos lukwan. Ngamin, ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Nang runa ita taaddan ton anak ta. Pakinkod mo man pala to, Efren. Well, sir. Itay pa nga gulo unay ti cellphone mo. Kinampaya. Amangan mo ni importante na ita. Madamdaman ton, sir. Palpasek pa ito itatype ko. Okay, sikat ibaka mo. Sige, tenak man bit ag sigarilyo. Sige, sir. Ibagam nun alpas mo, tapno mapirma ak maten. One, boss. Jesus. Nalipatak mo tanti patransfer ti kabsat ko nga allowance na. Awan dumat signal iti lugar na panan mi. Damdali nalipatak. I-transfer ko man pa'y gayam. Amangan pa'y kitinur-urayan na. Ha? 50,000 withdrawn from your account. 3:45 p.m. Nih. Anya na ito ang notification. Apay nga italaga sumangpat. Diyak mat nagwid-withdraw iti kasto kadak kalagatan. Ha? Saan lagayam aday ito ti abday ti notification ko? Ado pa iti imo na na-withdraw. Kan at dapat bank transfer. Nih.
Naglokon. Kasano nga? Juan, ni Jackie lakit ni Jakin aramid iti daytoy. Tinasayat, agawin ak pa iti balay. Masapo lang makasaritak ni Jackie may papan iti daytoy abanag. Ni Jackie, sa dino tayan na. Awalan, mama. Jakon na danunan iti balay. Kat tinasakit, inala na amin na kwarta kiti bangko. Anya, Saan lang na ita? Saan gaya mapudno ang masikog ni Jackie? wah, Diyos sa manang asi. Peke amin ng pakpakita ni Jackie kanyak, mama. Peke! Efren, iho. Kagurak tibagik, mama. Kagurak unay tibagik. Nagtabedak unay. Nagtabedak ka tao. Saan, iho? Di mo ibaga ti kasta. Nagayat ka laang itinapudno, anak. Impay ko amin, mama. Intad ko amin na panagtalag kan panagayat ko. Una yan. Una yan, tikas tingin subad ni Jackie kanya. Nagsakit. Nagsakit, mama. Ala, husto na itan, iho. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. No di ti mga klon iti kinapudno. Bayamon ti kwarta nga intaray day ti Jackie. Saan abale ta ti kwarta masukatan. Tinapatag saan da ka adinangran. Nalabit nga ibaga dagiti makangeg amay saak amaag. Nga manyangay nga rod ket isumet ti pudno. Nagbalinak amaag gapu iti nalabes a panagayat ko kani Jackie. Ket aging gaita kasladyak paylaeng makamove on iti napasamak. Grabe ti panangloko ni Jackie kanyak. Intaray na amin ti kwartak. Jakmeten nasarakan apulos ta jakmet amo ti husto anagan ken address na ijay probinsya. Nagayat ken nagtalekak laeng met ngem apay akastoy ti insubad na kanyak. Nagsakit ngem anyangay nga rod talaga siguro aday toy tigasat ko itinagan ni ayat. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam Efren, husto ti kinunati inam, nagayat ka laeng, nagayat ka iti napudno, banag adida inikkan iti pateg. Sapay lakuma ta agbalin nga adal ken kadayta, pilyam nga rod ti ag-move on ket bumangon ka, mga barwanan ka pagayam Efren. Ayatan ken ipatag mo met ti mismo abagim, sakbay nga italek mo manen ti pusom iti sabali. Alakastan pagayam Efren, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iting kay panagdangag.